Tigasat. Napalabas, inawis ni Diana da Angeli nga aganwain. Takayat namanen ang makadwa ni Monray. Saan ko maasumorot ni Monray ngam pinilit ni Angeli? Isu nga awan tinaramidan daytoy. Bayat met ti panagpaspasyar dagiti tallo, nagkari ni Angeli itigayem na at tulungan na daytoy. Tapno mayasideg tirik na ni Monray iti balasang. Kabayatan na, inawagan met ni Baliko ni Ruko akaanakan na. Kat naku na tilakay, ano mabalin, adda kumakano kadwa wenno katulungan na iti lugar nga ayan na. Ngem saan at tinatgan ni Ruko daytoy. Iti met panagmaymaysa ni Anaya, binuyan na iti cellphone na dagiti ladawan da ken ni Monray. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Iwaksik man pala iti panunot ko ti may papan iti panagripasok. Buyak man kit di dagiti ladawan mikin ni Monray dito cellphone ko. Ay, makapamismat dayto at tao. Aging gaita. Mapaspasalak pailaan. No apay akas jay ti imbaga tinag-text kanya. Kano asino at talaga day jay at tao. Baybay akman lang. Jak kayat nga stresan ti bagit. Gapulaang iti day taabanag. Ipamaysak pa lang ti panagripasok. Talaga adyak mapaglibakan ti bagit. Ayat lakit din daytoy amarikliknak para ken ni Monray. Kastigayam at talaga ni Ayat. Kalaat latan adumtang. Nga oray di mo matplanuan ti isasangbay na. Masapol a kontrolak pa lang tiriknak. Taamangan no masakitanak tulaang itiudi na. Kan saan la siya? Dua kami kin ni Monray ang masakitan. Tamarik na kat ado dagiti tubang iti ayan ayat mi. No bilang laang. Monray, mabalin ti agdamag kan ka? Ha? Anya day jay, Ma'am Diana. Please, di nakawagan iti ma'am. Diana, kunam kumalatan kanya. Ha? Kababain mat Kaslang amin awan respetok no kasta, ma'am? Sika talaga. Siya kunti mangibagbaga. Diana, please? Sige, Diana. Kasta. Monray, adala kayat ko apan kan ka. Pudno ka di nga awan pa'y nobyam? Ha? Ay, awan, Diana. Awan pa'y? Nasayaat nga rod. Kasano ka nga tamat nga agayat anya, Monray? Siguro, nadungo ka iti agbalin anobyam anya. Siguro, napudno ka iti agbalin to anobyam. Di mo to siguro maitured alokwan. Saan ka di? Saan Apay ko maalukwag ngay. Diyak to aramidan day ta iti babae nga ayatak, Diana. Saan aluklukwan ti babae? No di kat ipatag, aywanan, kan respetuan, Diana. Wow! Nagmayat mo't taladenggan dagita nga ibagbagam, Monray. Nagmayat kat kumano amin alalaki, kat kaskan ka kasingpat. Diana?
Uray, saan tapay unay nga agam amo, Manre? Amo ka nasingpat ka. Agyamanak, Diana. Manre? Oh my God. Agpag na pagnata iti kadaratan. Sata ituloy ti agsarsarita. Ha? Alan, oh my God. Managbabain ka talaga. Oh my God. Sige. Ngam, oray saan ako nakibinan? May mayat no ag holding hands ta. Bayat ti pampannagnata mo na rin. Oh my God. Anyamot tanda ito'y Diana? Kasta unay di pa nang pagpad na iti dakulap ko. Nagmayat at talaga ti agpag na dito'y igid ti baybay anya. Nagmayat arik na ti darat kadag iti dapan ko. Inikat ko nga ti tsinelas ko. Nagmayat kat ko man. Nani anaya ti kadok ngagpag na dito'y. Nagragsakak siguro. Nani anaya ti kadok. Oh, Monre. Agsao ka mat Di ka mat matagtagarin. Ha? Awan mati bagak, Diana. Naragsak ka ka di? Ha? Kwa? No, siyak. Nagpaiduma ti kinaragsak ko, Monre. Saan ka naragsak? Tasaan ani anaya ti kadwak? Nagijayan da Monray kan Diana. Maya ti pampanagnada iti igin ti baybay. Naka-holding hands da kabayatan ti panagnada. Imposible asan amatin nagtirik na ni Monray kan ni Diana. Nasaysaya at laan ni Diana ti pagtinagan ni Monray ngam ti anak ni Tata Malyong. Naimbag ka ni Diana, takas pangarigan laang. Saan laan ni Monray ti mairanod iti kinabak nang na? Mairaman akto, ta saan anaimot ni Diana? Amin na kidawag kan kwa na, ipaay na. Nagsardeng da magmag na. Agdan sa saan anasayata mapaspasamak ka ni Diana? Aapay akas lalalayan ni Monray. Wano? Amokon. Siguro, agar artista laang ni Diana, tapno asikasuan ni Monray. Maulaw. Ha? Apa yan, Diana? Mabit lang, Monre, ha? Agree ko sa talaga ti panagkita. Ala? Sige. At tugaw tapay laang diti kadaratan, Diana. Madi at talaga tirik na. Apa yun ngay? Anyat mapaspasamakan ka, Diana. At saka mo, isangkir ko pa lang iti abagam mo, Monre, ha? Sige. Ala, makapadanag kamat. Mapantayon sa langan ni ospital. Saanan? May katmatla daytoy inton matamtama. Kumusta kan, friend? Oh, Flora, nakalagip ka mat. Sumrat ka. Agyaman nak. Sinapak tirim mo iji balay. Tapno makadagasak dito'y balayo. Naimbaglakit din tanadanon ka. Amok nga minasaan ka arum maritakat. Oh, kumusta ti pa nagripasom? Okay, Mat. Enjoy. No pa'y medyo adarigrigat na. Ngam, enjoy aklatan, Wen talaga kasta. Angam, kabaulam day ta. Si kapay. Medyo narigat. Kaya, Wen adda ditan. Isungaipan mo amin akabaulamon. Patsak akabaulam day ta, anaya. Ay, sapay la ko, ma, Flora. Agkararag ka Kidawom iti namarswa ti tulong na. Tapno iso ti mangted iti laingkan ka.
Tapno sumagapsap dagiti adalam kat makapasakan to iti board. Wen Flora, kasapulan at talaga dayta. Tauri kasano ti kinasaet mo ang mga ramid iti may sabanag. No di mo giddanan iti kararang, saan ka nakasigurado? No agbaligi kanto, wenno saan? Ha? Nay, nirukaw ti umawawak. Ha? Hello, rukaw, kanakan. Imbag ta imawag ka. Malublubatan to silpon ka. Nalubat mo tayo tay imbatim a power bank ka. Kastaya ulit ay. Sige, tamangyagak iti sa bali a power bank. Uno saan, sumalog ka pa lang tag-charge kay Jaile. Oh, makabanog ti magna, kanakan. Nagadayaw ti ili ditaw. Aganos ka ulit ay. Ipawit ko ti sweldo. Ha? Ganto lang Jaile, na ipawit ko. Ano? Agsweldo akmanan, kanakan. Una, nayunak pa iti sweldo ma. Tapno nayunang mo ti kagat mo, ulitag. Ano? Alaman nga ron, kanakan. Kaano nga ipawit mo? Inton bigat. O sige, text ko na niya ti pangipawitak, ha? Bye. Bye, kanakan. Sumalugak tuman nga paisaw. Tainag man mo't ag-relax. Oh. Nakamula ak mo't tayo. Awanan ti maramay. Agsibuglaangin ah. Ngam, agsibugak tao na makasubliak. Nalakalaang tagsibaw. Anjali, agawit tayon. Diana, talaga ka di ama ditiriknan? Wen nga ruwad. Nakasta, palso ti atap ko. Anagin uulaw ka lang tapno makasanggir ka iti abaga ti kabsat ko. Sika talaga. Sa baligayam ti pampanunutam, ha? Saan man? Kasta talaga ti pinanunot ko itay. Pudno gayam ama ditiriknan. Wen, Anjali. Iso akayat konti agawid. Kayat konti aginana. Baliwan tayong tulangan ti agpasyar. Oo, sige. Sika ti makaam mo, Diana. Kumusta ti panagpasyarya mon Rayay nawaw? Saan na ka nga inuyungan ni Ma'am Angela? Saan, Tata Maryong? Iso na laan. Taidildil na di gayam na kanyak. Anya ay nawaw. Kay kayat mat da di adayana ti umas asidag kanyak. Ay nawaw. Ay kita am abaraw ka mga numasulisog ka. Ang mga numaibaw eng ti panagayat mo kinkwana ay nawaw. Saan, Tata? may salaang ti love ko. Ni Anaya laang. Ha? Ay, sigurado ka mon Ray ay nawaw. Wan, Tata. Awan to ti pangisukatakin ni Anaya. Ang adamot kiidikin ka dayta, ah. Sika ti masiknan iti dayta ay nawaw. Total, saan nakapaymot nga inaklon ti anak ka? No asino at talaga ti pakarik nami ti ayat, isu ati papanam, barok. Ala? Kasla ab-abugan nakmatan iti biyag ni Anaya, Tata Malyong. Ay, nawaw. Saan nakasta, barok? Ibagbagaklaan ti kastoy. Tapno matingiting mo ana imbag tirik nam. Saan na balay? Taman nakaawat mat ni Anaya. Pache ka maawatan na kaday jay. No agbaw kan iti sa balay. Ay nawaw. No, saan ka na makauray? Ket adan sa balay apakarik nami tayat. Adalatakin ka amang deng barok, wen? Basta? Ni Anaya laang te ayatak, Tata Malyong. Urayak no kaano nga aklunan nak ni Anaya. Ay katadalatakin ka day tabarok ah. Ay nawaw, talaga sa bali, tinatayra niya. Kitam kat babae ti mangkamat kan kamon ray. Natair ka ngamin barok akas kanyak. Ala, ni Tata Malyong. Saan man? Naidumduma ngamin ti kinatair mo barok. Guwapo ka! Ay nawaw.
Papanam, Monrey. Nakasukat ka manan. Di ka la makaid-in na. Saan agaputanawaya ka na makapaniti kayat mo apapanan? Kat agabuso kamutan. Inakbayadan ng dagiti bil dito'y mansyon, mama? Tapno malpasan? Talaga responsable ka, Monrey. Kasta, agsingsingpet ka, tapno nasaya at kakanayon kanyak. Tanutob nga rin nak, dakes ka manin kanyak. Kurang ti kwartak, mama? Sa anak namin ang nagtrabaho, iti sumagmamano nga aldaw? Oh, problemam daytan. Amok nga adda kwarta, Monrey. Adda urnong mo. Ha? Tikunam, jak ammo. Ha! Kanayon na ka nga ikan ididay di papam iti kwartam. Inaldaw nga ikan na kaidi. Angam siyak, di nakpay ikan uray duling asinti mo. Mama? Imot day di papam kanyak. Imbes asyak kumalaang ti pangibukbukan na iti atensyon na. Tasyakat nga ron ti asawa na. Hangam saan, tasika ti kainagaw ko iti day di amam. Patpatgan na taadwan ni papa, mama. Saan? Si kalaang ti impatag na. Apay, sika mama, saan nakadi nga ipatpatag? Kat anak nakmat, mama? Ha? Apay apagimunan nak, mama? Kan, madlaw aka gurgura nak. Tano siyak? Ipatpatag kayo adwa iti day di papa. Siyempre, da kayo dagiti dadakkel ko, mama. Ha? Ditakan! Ay, talaga ajak marik na ti pamatag ni mama? Uray kas dyan ni mama? Pat-pat gaklat ta? Dagituin, dagiti bills. Rumuara kon. Ha? Ni. Nabayadan sa amatan dagitoy. Ala. Kit no jak pa yung binayadan dagitoy. Apay ngay. Ni. Nabayadan matan. Monrey? Panambaraw kay nawaw. Kung nakamapanak agbayad iti bills dito yung mansyon, nabayadan matan dagiti bills tayo. Ay nawaw. Binayada kon baraw. Anya? Wen baraw kay nawaw. Iso pa'y apaggastusam. Iso binayada kon Apay ngay. Kat siya kumatimang bayad ka dagitoy. Ay nawaw. Basta di mon panunutin day ta. Saan mi akayat kinipan niya nga agproblema ka? Iso pinayada kon barok. Naggudwa ka may kinipan niyang iti pinagbayad may. Ay, bayadak ti imbayad Ay nawaw mo. sa anayin. Kwartam daytan barok. Idulin mo ki ide Monrey. Ornongam. Para iti panangasawam to. Ha? Ay. Tatamalyong? Talaga ka di akayat dak para kini anaya? Ay na, wow. No, asino, ti kayat dyan ako. Kat kayat kumatan amon, Ray. Kan may isa, kasla anak kamatan. Iso apakaragsakak no agginasat kayo iti anak ko, ay nawaw. Agraraman! Ha? Ha! Si kagayam timang sugsug-sug kan ni Monrey, lakay malyong. Ay nawaw. Sugsug-sugam ang mga sawa, iti anak mo! Anya ti mapasamak
iti dayta agundaway? Gagayem, diyo liwana dinggen, tituloy tinobela tayo, anapolwan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, bayat ti panagmaymaysa ni Anaya, nariribukan da itoy. Gapo iti posible alaped iti ayan-ayat da kini Monrey. No bilang taaklonen nanda itoy. Isu anapanunot na anasaysaya at no itantan na pailaeng ti panangaklon na iti baro. Iti met lugar nga ayan da Angeli, Monrey ken Diana, impasagid tinaud-udi tiriknana iti baro. Ngem saan niya enkaskaso ni Monrey, tani Anaya latan tilinaon ti panunot na. Kabayatan na, kala at anagulaw ti agnagan iti Diana, iso nga inkadang na ti panagawid dan. Nagsarita met Damalyon ken Monrey, may papan kini Anaya. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasa. Ay nawaw. No asino ti kayat di anak ko. Kayat kumiten amon rey. Ken maysa, kasla anak kameten. Iso apa karagsakak no agginasat kayo iti anak ko ay nawaw. Agraraman! Ay nawaw. Si kagayam ti mangsugsug-sug kan ni Monrey, lakay malyong. Ay nawaw. Sugsug-sugam ang mga sawa iti anak mo. Ay nawaw. Saan mo't madam? Saan nyo la siguro anaawatan ti kayat ko asawan, madam? Di yung amin nangagtirog iti saritaan mi kini Monrikat. Damdamakin na kami. Hoston! No, Di ka nagpalawag pa'y. Ay. Basta nalawag tinangag ko. Idaldaldal mo ni Monrey iti anak mo. Ha? Hoy malyong. No ti amom kat addatawidan ni Monrey iti kinabaknang ko. Ha! Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Mama, gusto ko man. Awan basol ni Tata Malyong. Agulimek ka, Monrey. Sana si kati kasarsaritak. Ala, panawan da kami ka ni Malyong ditoy. Uwan, Mama? Tiamom siguro. Kat patawidak ni Monrey iti sanikwak. Iso nga idaldal mo ti anak mo kan kuanaan niya. Ang sorry kalaengan, Malyong. Maraming namamatay sa maling akala. Ay nawaw. Panyang. Nakariing ka ba? Uwan Malyong, sa anak pa ang makaturog. Apay, adda ipagam. Ay nawaw. Masurunak. Apay manan. Ni Madam Ariela, pagbalinan nag-arupat kwarta, kat tinasakay, iramraman na ti inosente nga anak kaw, ay nawaw. Ay na, baybay amday jayon. Palabsamon tinaibaga ni Madam. Kasla di ka pala na iruam mo't iti ugali ti amo ta. Diyak nga rod magustuhan ti imbaga na, panyang, ay nawaw. Iso ati rupat kwarta, sana siya, ay nawaw. Bayam apanunutan na ti kayat na apanunutan. Basta amom anadalos ti konsensyam. Awan ti rumbang pagdanagam. Ay, wan mo't kidi ay nawaw. Nagmadi lang amin na denggan day nga ibagbagana. Mala, di mon panunutan day jay. Maturog takit din ta masapat amanan nga agriing no bikat. Jakmat nga rod makaturog, panyang. Saan ama idilit dito'y panunot ko di imbaga ni Madam? Jakmat idil-dil-dil ni Monrekin ni Anaya, ay nawaw. Sika ti makapanagnak iti dayta, panyang.
Awan kinapud na dagiti ibagbagan ni Madam Kanyak. Wen, amok dayta, Malyong. Di mon tutupan ni Madam. Taamangan no makasapol iti pang patakyasan naken ka no tutupan pay laeng. Ay, nawaw talaga. Malalala. Maturog tangaro dahil panyang. Isimpakon ti ikamen ko dito'y datar. Ay, nawaw. Ano siya kon ay dito'y datar? Ta isumet tinakaikarya ka pagturogan. Ay, no kayat mo di agsinukat ta. Ha? Si kamot dito'y kama, ta siyakmat di ta datar. Ay, nawaw. Ay, isaanin, panyang. Babae ka. Iso adita kama ti pagturogan. Okay, akon dito'y datar. Ay, panyang. Panyang. Good night. Ala, good night, Mat, Malyong. At pasarak pa'y man. At damit kwarta. Pangaramatak kumangay iti kwarta. Kat awan mo't pamilya. Iso nga aging juya. Tsak pa'y lag sublay jay bantay. At pag napagnaak pa'y lag dito'y ilay. Pagpampanunutak no sa dinak ti sumaruno apapanak. Inak ko maagbuya iti sinay. Ngam, awan mo't kadwa. Numabisinak, inak mangan iti nginginaan a restauran. Pinauitan nak niruko kahit iti kwarta. Iso nga awan ti pagdanaga. Ay, papanak nga taya. Ay, sayang. Mayat kumano adda asawa. Tapno adda kadwa nga agpaspasyar. Ay, makasara ka kumamit itikas ka ni Madam Arila. Kumpurmain kadakwada ka ni Ma'am Angelay. Ay da, nagmayatin ngay kuma. Niwibiling ti kursunada kay. Naglibas mat. Sapay intaray na ti kwartak iday. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Makaasawa tulad ta. Ha? Ni Anaya? Hello, Anaya? Hello, Monray. Kumusta ka? Kastoy. Agur oray iti awag ken text mo, Anaya. Agyamanak tayo mawag kan. Pasensya ka na, ha? Medyo busy ak ngamin. Okay laeng. Kayat ka nga awagan, ngam amok abisi ka. Iso nga urayek asi ka nga umuna ti umawag kanyak. I miss you, Anaya. Ha? Kasta ak mat, Monray. Ha? Agpaiso? Namiss nakmat, Anaya? Siyempre. Kayat kan ang makita, Anaya? Diyak kayat ang madisturbo ka iti panagrepasom. Okay lang, Monray. Ha? No kasta? Mabalin ka asarungkaran ita di tabalayo, Anaya? Mabalin mat, Monray. Ngam no kayat mo? Mapantalaan ni Jay Parke. Taag-picnic ta ijay. Tapno makarelax mat ti panunot mo. Itugot ko ti gitarak. Kayat mo? O sige, kayat ko, Monray. Okay nga, Rod. Mabit laang tagdigusak. Okay. Umawag ak tumanan no madamdama. Bye. Bye, Anaya. Ha? Agdigos akon. Kalpasan na. Agpalis akon. Ta magagara na ko na yan na makakita kini Anaya. Kailiw ko na talaga. Aganad ka iti irurwar mo, Monray, ah. Uwan, Nana Panyang. Adda ka di kwartam, Barok. Adda, Nana.
Daytoy, ala mo Ay, daytoy, saanan, tay. nana? Kwartam dayta. Adda kwartak. Anya nga ron nga oras ngay nga agawin. Ay, sige, nana, agdardarasak. Kailiw ko nga minin ni Anaya. Kaya't ko na makita. Mapana ko, nana. Ang mga nusumang pweten da mama. Kat sandak manan apalubusan arumwar. Kaya't mo takuyugan na ka ni Tatam Amalyo. Saanan? Kabaulak, nana. Mabit lang nga ron ata iparaan ka iti pagluganan. Saanan, nana. Kabaulak. Makawayasak asisyak. Sige, mapana ko, nana. Sige, aganad ka Ay, napanon. Madlaw ang magagaran ang makakita iti anak ni Malyong. Madlaw nga agayat launay kan ni Anaya. Ay, sapay lakum angarod, tadinto pasakitan ni Anaya ni Monre. Takaasim no bilang laeng. Nagbayag mo ti taksi pagluganak? Ala, kababain kini Anaya? Addan sa mo tin iti lugar apagkitaan mi? Oh, Monray! Papanam? Imot ba matagitaram? Ay, kwa? Wen gayam, ayan ka din ni manang mo nga Angeli. Ay, rimorda kin ni Mamak, Diana? Kasta ka di? No kasta? Agawid ak karudan? Angam, papanam ka di? Ijay Plaza, Diana? O ala, umay kan. Lumugan kan, taitulod ka ije plaza, Monray. Ay, saanan, Diana? Thank you, laangan. Di ka nagtaktakpay. Umay kakit din. Come on, Monray. Don't be shy. Umay kan. Yagman tagitaram. Alan, umay kan ha. Uwan, basta din akon guyudan, Diana. Aglugan akon. Okay. Agtugaw kan dito isango. Taikargak dito likodan to'y gitaram. Okay? Ay, saanan? Igama akon ti gitarak, Diana. Okay. Si kangarot ti makaam mo, Monray. Oh no! Traffic! Anyamatan? Diana, oray dum sa agak sa dituyan, tapag na ko naging ga iti papanak. No. Madamdaman, Monray. Intapay mangan iti restaurant. Ay, saanan? Agyaman naklaangan. Amangan ngamin numaladawak iti papanak. Mabitala ang amangan, Monray. Basta stay put ka lang dita, okay? Ha? Ala, kasano nga ta dito yan? Sapay traffic mat. Makamo ditan? Dumsaga kon? Uray ta nakasardon mat tulugan. Amo, Monray. Kayat ka ngamin amakalanglang amangan. Ay, sorry, Diana. Sige, dito yakon, Diana. Monray, wait! Monray! Kartiyak ni Magna. Itarayak ni Diana. Anaya? Oh, Monray. Ay, sorry, Anaya. Nalaytak. Okay laang. Kasangsangpot ko, Monray. Talagang intugot mo tagitaram, Uwan, Takailiw kan ang makajuwit nga kanta, Anaya. Saan kamat ngaminin asumsumrat ki Jaybar? Wen nga rod, kailiw ko matanti agkanta. Oh, nagi-take out tak iti taraon apagsangwan ta, Monray. Agpiknik ta dito Ala, siya kumatirumbang nga gastos, Anaya. Ay na, basit laabanag day ta. Saan, Maibusin ati kwartam. Sapay adda paggasgastusam. Adamat kwartak kat.
Bay amon day ta. Ala, agtugaw kakit din. Takailiw kan ang makaistorya. I bless the day I found you. I want to stay around you now and forever. Let it be me. I miss you, Anaya. I miss you too, Monray. Amom, nakaragrag sa kakmanan ita, Anaya. Ngamin, kadwa ka? Oray siya, Monray. Sino adayan? Monray. Agimon nga ta ni Anaya, iti agnagan, iti Dayana. Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Puliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.